Departamento Radiologi Hospital Nasional Guido Valadares, cada loro simu paciente nain ruanol. Chefe Departamento Radiologi HNGV, Alberto dos Santos, ratou assunto neba jornalista Sira e o Hospital Nacional Guido Valadares dili. Segundo Lorenzo Noloresin, nem fulan janeiro, tina rigun ruero Noloresin tolu. Hospital Nasional, Radiologi Hospital Nasional, cada lorong 20 pessoas. 20 pessoas e daí ada kita udah kontras media di hati kedua kita periksa non kontras mas kontrasnya kami limit lorong kita 7 pessoas maybe kita non kontras kami bela cada lorong 20 pessoas maybe ini tidak normal rutinitas maybe aumenta emergency case dalam rumah atau 30 pessoas por vida. Non contras pasien yang BMI itu lah halu buat rumah itu tinggal scan deh. Maybe non contras itu proses sudah preparação, depois itu sono ai muro, depois ao ai muro. Dan o contras itu halu diagnosa pasien yang mora Ni explica, máquina sirene hori kokuba paciente sirene behetang moras tumor, hori deteta metastaruma, no moscarek afetaba órgão siracelo. Ba moras trauma no stroke, precisa halo tratamento lalais. Durante ne, se tisken ia failanço barak, tamba defende funcionamento eletricidade. Ba hira amate eletricidade e hangeve, tem que fazer antes, atu hamate máquina sirene, nune ela bele estrega máquina siracelo. Reportagem Ana Rosária Marquita da Silva, Televisão Timor Post.